Nairobi. Kwa ya kiriki kimatwa kinyakoro mgajuang hateri nyake county makaluo kama bende podwara ngoma mga siasa wadonjali pia speaker od bura mamalo Gladys Sholei onyiso ganda luo mondo sir lwedo pinyo wacho majatan piny Kenya William Ruto kaka yorjiwo chenro mag dongruok ke counties makaluo. Sholei nyolo sondewa mano wacho ni jatan piny osenyiso ni en gi dwaro mano matiyo kanyakla gi oganda luo kaluwore gi lemo pogore ma osemiyo yawuot luo e piny wacho mare. Kama president wetu angekuwa mtu mwaminifu na angekuwa mtu mwenye anaamini yeye president ya Kenya, angepatia watatu kazi kweli? Si anapatia kazi? Sasa tunaona vijana wetu watatu wamepata kazi katika Kenya kwanza. Hiyo ndio ndio yeye sababu vile tunafanya Dr. William Ruto ni 2027. Sio? Mkifanya kazi na serikali mtafanikiwa. Kwa sababu tumesema tunataka kuhakikisha kwamba hali ya maisha ya wananchi ipunguzwe, isn't it? Cost of living. Lakini cost of living ishuke, lazima tuhakikishe tumepanda mapato ya juu.